Adentina Bamba was happening in home. A bit me breaky. Now Pabrania Sumesiano Benchit will our protocol him. Aba could this abonnement. Me for me so Asimia. Make us a penny for me touching. Aquaba Stroko and Komawa Sape, Ushame, Ewa to my GHSO. Nana Alma Obusa, my crowd, say training issue, but today, may they at best some. Now, Mobekaya, a report we told just say a brantia would deem 18 to my mature prime suspector, one more action, no F. Professor Emmanuel Bena Newa Wu Nakasani see Ewa Dringa no a branch leading at James Womba were fat as our training qua Ewa Police Hospital. Now and some never told Jano a Boamount for the Donna Unka say there be dinner air cost for a branch a year will be a actual yet to 2 in 1 eye to see a doom or and sema a fat. Dear a buying tea and I'm so my professor and we are banner with me with side brother police tell the beer house shame yo I moon another Wednesday as not at a 7 day air then and I brand it to move. Ninty the echo cost to anchor for any one seminal and one as Saturday. Name my mea or no a yet a latter no na so about bonte I would they to just say was suspected pa send the banner ya poison the panel the poison no and I'm so Emmanuel now the man is suspicion to crap as what I say a moye ding Eddie Aman in the same Nanwa da man de ya echemu no hu ne ba no one ne bi nkomo kakra dan ho awokono na bibie ni ba echese ne ba no eyare ne biem so ne ba na confiding in her say boni no onim ho hwe na won try say na me be ya adom na tese bibia atoye elema me biem kra so no the girlfriend one no na one no ewo ho ansa na ensem we esia ndi so edi Veronica woko ne nchai endra eye Saturday enumre no matters woman so mu di nkomo matters no kra be fie kra no ne ma me no ye hyehyeye se egebe ya aduane ne didie mu no wo mu amfa eho ka na wo mu mfa aduane enkoma na bre ne ebra no na ansa na wo fie no hu se police funny be at the aduane bi say fried rice the man the boyfriend no who ye no anka ho hwe because when says and the cost for and oja wo e go into suspect pa say aduane na ye de emma brante no say aduane na bibi wo mu a enam so emma abrante no etwe ne nkwa na according to ni maame no ebiem no kira wo say ne ba no ewu on the 17th of October na no that Saturday no now so the no Monday ya and ye day to the 19th of October and ye betu no police force CID 424 eba the fair betu ne nim say ne ba na wu atese wo mra na me atoma wo china na atese wo mo enye postmortem na nhwe ne ba no de eku no nto no de ensem na ekoba nia no won je ntumu da se ne ba no ewu kwa dabi ohu ni se foul play bi na akoso obi na atu ne ba no duro atese enam so ama ne ba no etimi ahwe ne kwa na ensem de we ni edane sifa no aye ensem pi na metwamu aba nam de wo mu na nkasa no asomu the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura for me sans mama akwaba biem ene days na ensem no sifa atenti atunsa de afe Prophet Bernard Esiema wada asafanidi the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry no na ati wo me boy ni yemie ensem no emu nti for we ni eno aso edi eche odi for me akwaba eba tumaji eso eju so baba ibi aboko tamia dum ye ho di papa e wadi asi
Odi for abrante nsem abetodwa new wa wetimi ewu ewo a police for nsem ebra ye no ho hwehwemu pe asem ne pomase bla se ne ba ya professor Emmanuel Bene etimi hwere ne nkwa no enam so abrante etimi hwere ono so nkwa ewo police for akache a ti se ade ni ma me so ga betodwa se ono susu se the way I say minutes fast city no bibia koso and no and anam so ama ne ba no etiahye ne nkwa a odo all party ne say ya poison ne ba no odi for in some way mu ne say abrante ku obi a no nti e che no ati say e che no so no emu na no so etiahye ne nkwa ewu mu madam chief ase tuma gh chirichiri ne benche o ma mu ni nyina mejina nyame asem so nyoma na kasa. Okay, in Micah chapter 2 verse 1 about Etifia Samosi emimfuo nui emimfuo Bible so nui wana wadwene emuyansam na wosiesie bone e wo mo mpaso anopahan mu e wo mo ye efise e wo nsam tumi tio Bible say wonui wana wadwene emuyansam na wosiesie bone e wo mpaso anopahan mu emuyansam e wo mo tumi wo unsa meka say nowadays the security ewo mani aye loose bomb so what you say okay the Americans aye loose say akoye koku minister ne ko court say na asem na kwa akosi say dondo me pa so what you say baby a ahimfa na asem na kwa akosi pa so what you say Bible show bu mi o mo da mo mpa so mu sisi bone ena papa na yekum no me fa say Opambour ewo ne ho professor so what you say and oka professor no asem me pa so okay unsa Opambour ewo the territory na say fi owum enti adenti ne be break afam in the first place adenti na bamba wo sa pani ne ho e betima break na kwabrani asumasi ano bencheti be wura sa protocol ni abakodi sa abone no me for me so asemia meka se empanimfo bi taachire because obentimi mfa bibi enkonkoye bibi so what you say obentimi nkofa bibi no mfa nkobo bi keke just for nothing no and also mind you say you are about to afim so what you say you are about to afim it one show we ye no mo ni ama ho so ntamwa o ba ko ka gam hey odi for asem okay ge asem ko emupa because so what you say about to afim we ayi obi o university professor to say what chira de ewo University of Ghana na woti ni fie na busuafo tu kwan no woti ni fie na na edwumayefo wetwa ne ho ahia etimi eye adwonkro etimi tu hye no sukunu na yesutwem kwachi wo mu ye tutu ma no aja tuntampa yekunu na sika we ne ye pa fa fi no ho anyway nti yekunu na empenifo be ne betimata echama ya etimi akokunu saa ade se for so ben pa no mu nye fi me for me so kan sa me meka se oman empanimfo ne mpa no kore ena omo nka no kore okay so what you say penni a otena fie ma asabiafo no ye bu na nkaifo ade yi ye kan ne kan o kan ho adenti na penni be bo paase nkokum obi en papa hwe akwa mo gugu ase obi ankobo paase nkokum obi so what you say enti ba bi o man na du ye du shum okay kan Micah chapter 3 okay kan verse 6 echo 7 1 or cassette your money matitiri president lawyers judges police commanders asofo edifo so what you say Micah chapter 3 verse 1 who be from 7 kwa etibia or cassette your money matitiri adenti na bambo fo betina se na obi betima breaking mugros enya adwuma saa o enya adwuma saa okay odi for say na wo kende na wo didi say openi bi etache no clear abrante no koda police cells mu aye tutu na no bi oda wa wo court je say wetimi court Wednesday ye twemi akaneshi security court wetimi akọ show yi wo ha obi ohun ni bi ehun say abrante wa wonde poni bi anye no onyare no hu bi anye mre na ye mbete abrante yetimi ewu Saturday ye twemi ama ne ma meeting ka Monday say the bana wu na yesi wo mra adechie no wo meye wo mehwe no wo nye postmortem na no den eti ba ne say obi a wa ye boni a ye to ano na wa eto a o si mewu
unse mammy ya drink say poison in being there poison in banana me for me the make say many mammy be ya adwen so what you say obi a ne ho pintin na wa kɔ ne edi na asɛm a adanti no be wura ba bi abammofo so what you say ba bi abammofo otimi wura ho na nipa no se nka mo bɔ no ba no tu na jejem na wa tɔ no ye be busala fi san ko fo mu kuta san pani ni ho so what you say onipa no ba be da sa wa ka se ye be busala fi mo e san se me fa nsa ye ma ba be sa me nsa ye di ma asɛm asɛm ni bia na be ba no ma nwe me sina me da ha man na ye so obi akradin kwa wonti won kwa free say e na me for me I will blame the security personnel so what you say the echa me blame wo say enipa o sha mo nsa de what you say you are man de sha mo be born ho ban ni edi na asam wa wie e di sha mo ne kokko je si o wa ni fa mo si wa wu e dia na ye no a me meka se o ma mo mpanifo wiwem o mo something fisi empelifo hwehwem empelifo wiwem ah na se ba bi kra ka se de okun nipa no ana na se de o tweseka no wo o seka na ano eno titi wa ku obi na wo so watimi egu a e ba ne se na ye asem ye hu se owo de bible se so obi tweseka no wo seka no a seka ne twa no ba bi o da ne seka e de tu ni minim ana seka ne de wo. According to police report, no collapse and no modern hospital caution and may there is something fishy. If you ask me, there is something fishy. It's a man paying for woman to perform no question. I was Sabia. What I didn't say? Because you mean for being Kojina, should be a near dinner, some not better than a quani, and yet to Massa. Now a part says the Mika chapter 3, verse 1 to 12 kind and correct. I don't know then so what I say me fa say no kuredie bi anu ho obia kikale na mi kire nya no sompa ube ko nkwa na bibi ya kata bibi so mu bibi so odi for ase kasa kwankwan na o ka o me bi e wadan no oni ba bi otete okay so what I say ube ko mu no ne ya kata bibi so mu aso ba bi ma bi akote na mama no onko kan ebe kasa kire no so what I say or cassette or mining etitiri lawyers, judges, commanders, officers, presidents, prophets, pastors. Bible is woman no more ka, woman no more seka, no more kasa sundue. I want for what's my okay tina say obi so won say wo bi na eku abrante ya me pese me hu say I didn't obi be kun because ade one happen in my cafe, but in Mina, dear, my dear, to and telling no obi be say kun. Okay, Kai, Isaiah chapter 57, verse number 1 eba. Bible see a fat oni papa, obi antias. Bible na nka say ni paboni o. So na tiase, oni papa wu a, obi anfanse na kubam, unso tiase. Ba oni paboni ni die. Bible say beje ne nkwa ne bo odin. So what you are doing? Say, Mentiase, men can not down. I say, now can say, Mentiase. Tio, or say Isaiah 57 verse 1 to 2. Or say, ye fat only papa ko, ubi antias. Now, ubi bearer some function at home, but your tip boni money dear. Pass what you say, met you, I mean, you'll be on the police barbecue. You'll be amateur. Part what is scenario? Eh, Jesus, when you born in the bat, I was saying, I will be good giant. Cause mo security mu ya tight na ya ku minister ankosi we ba kosi bibi ya kwere de konabra MPP NDC ye di asana se ni asam no ti omani etim ne ti sumu to an show mu ye na nyame anu wa afofia wu a wa na wo mpase wu nanti na oni mamini ya adwense asem no 100%. Oman a lawyer for nye shemu fa ni ba ni wu na empanimfo so mo kuta security mu no wa mo twumura no mo nye hwehwemu eh anadwuma na sem se de we akwala plant yas akwala odi for final words to join na ensem no e sorry so awiai anwumre yi menu mo semni o man Ghana mo ma yan ka no kore kakra mama yan tuya no tonyan ka no kore kakra o ma etim akwa da ne z b
akwa dane kiu onim sa de ye fita enso se ye black ene titete wo ene obi atwa ho kontompo ene ti o man security enye adwuma o ma mo mpanimfo nso ya to asawra mesirawo mo ana mo ka se Ghana aye Christian country ya de no kura na ye adwuma ti ada ntina no kura bi abam na o se hwehwe mu no ya to na ajejem na Kristo o te so hwere oya di abeka owa he na owuachi abari bo tachi no ye de boba e ma na yi ma no wato papa ene de only for be konkwa no de bae ne de akasa in Proverbs mia mu kra me ni so emetata but asem no wonya ka bie na wo so adwentre awo fa ensem no no bomode efa tutwa awo ye comment section na ebie mu so no share video we ema adofo bubia no no so entimi ehun de ekoso ewo omaye emu na me kan say follow ye ewo ye Twitter emi ebie mu so ye Instagram page at too much gh _ near Facebook too much gh nana ama obusa enimidin many prophet Bernard ACM eneme yetna enkonye edi nkomo na ne number ewo ase ohia no betimi afa number no the wa friend na ona na twetwe nkomo asa for that no the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry makram. Too much GH. We did that say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We betumi afem the great tempo. Mbring. One men come oni hwe Too Much GH. Too much GH. Mu ye too much. Na me so me ye am fire.